ehe eh eh yego 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 harya ba eh birakomeje noneho ndagira ngo mpereze ubusobanuro muri make se abareyo abasigaye mwasigaye gute biriya bintu mwabyifashemo gute ariko hagati aho ngaho kugira ngo tureke gutinda hari umugore umwe nabonye nimba ari umukobwa wavuze ngo azongera kugaruka muri stade ngo ntago azongera kugaruka muri stade yisize amarangi bivuze ngo ntago ari ubwa mbere abivuze. Okay. Nayibonye profile nayibonye. Asante cyane uravuze cyane ariko namenye amakuru ko nawe urwaye. Oya meze neza, nizere ko ibintu bimeze neza cyane. Tubahaye ikaze ku Musamariya Films. Nkuko mubizi rero nk'ibisanzwe tugira abantu benshi, tugira abatumirwa benshi, dukora ibintu byinshi bitandukanye, imipira, ibintu bigendanye no mu rusengero, ibintu bigendanye n'Imana, ibintu byose ibishoboka byose turabizana. Uyu munsi rero twagarukanye mu bintu bigendanye n'imipira, abantu bakina kabumbu rwose tubahaye ikaze kandi muze tubane. Urumva turi kumwe n'umutumirwa wacu imbere yacu hano imbere ya kamera z'Umusamariya. Umutumirwa wacu tuguhaye ikaze, uribwira abantu kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Twahemuka Jean Baptiste, abandi ukunda gukurikirana ibintu by'umupira cyane. Nkabanje kugira ngo tujye tuganira cyane ku bintu bijyanye n'umupira w'amaguru, haba muri Afurika, haba ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Afurika no mu Rwanda. Rero abantu bose bakurikira Musamariya TV ndabashuje cyane, kandi baze bigire hino bakore subscribe n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tuzabibagezaho
ndabishimiye cyane. Murakoze cyane. Nk'uko ubizi rero ikintu twazanye nakuzaniye aha ngaha ni ukugira ngo tubashe kugezaho abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange kuri bimwe mu bigendanye n'imipira, muri bimwe bigendanye n'imipira y'amaguru. Twavuze ngo uyu munsi tuze kuganira kuri shampiyona yo mu Rwanda. Hari amakuru yifiteho? Shampiyona yo mu Rwanda uko muri iki cyumweru yarakomeje, harimo match ebyiri, harimo match ya PFC yahuje yakinye n'Amagaju, harimo match ya Elvelek yakinye na Musanze. Izo match zose uko zashoje nuko PFC yatsinze kimwe ku busa Amagaju, bituma ijya ku mwanya wa gatatu, na Elvelek itsinda Musanze 3. Ariko icyo nabivuga mbere y'iyo match nuko yari yatsinze umukeba wayo Rayon Sport ibitego 4-1, biviramo n'umufana wa Rayon Sport kwiyahura wahanuka Kayonza. Wenda mfite icyo navugaho kuri iyi shampiyona y'u Rwanda nuko ikigaragara imaze kuzamura urwego ku buryo usigaye ubona ko match ya APR na Rayon Sport turabizi ko ari derby ihuza aya makipe cyane, nubwo APR imaze gushobora cyane Rayon Sport imaze kwitsinda muri izi match nk'eshatu ziheruka, imaze kwitsinda ku buryo bugaragara, ari naho usanga Rayon Sport abafana bayo kenshi na kenshi basigaye bijujutira uburyo iyoborwa, ari naho harimo haraturuka kwiyahura twumvishije ko uyu mufana w'i Kayonza. Nuko abantu dukwiye gufana mu ruhande rumwe babyumva mu buryo bw'imifanire, kuko ari igihe umufana afana bikarenza uburyo we yafanaga ahubwo agakunda ikintu. So rero ikintu nakibutsa abantu bose ni uko dukwiriye kuzajya dufana tukagira aho tugarukira, kuko ntabwo kwiyahura ari byiza kuba wakunda ikintu, kuko kandi football habamo ibice bitatu, habamo gutsindwa, gutsinda no kunganya. Ibyo byose rero biri mu bintu dukwiye kuzajya twakira ku buryo bitazajya bituma abantu babura ubuzima bwa buri munsi, ahubwo tugakunda ku buryo tugira naho tugarukira, ukagira abantu muganira muvugana. Yewe ubundi umupira ni ukuganira, nkaganira nawe nkaganira n'undi, tuganira ibitekerezo ku buryo ibintu bigenda bigaruka. Ntabwo bikwiriye mu Rwanda rwacu rero ko twajya twumva buri munsi abantu biyahuye kubera inuza, kubera ko ikipe yatsinzwe, ahubwo dukwiye kuzajya dufana tukagira aho tugarukira. Rero hagati aho ngaho kuri uriya mufana w'ikipe ya Rayon Sport wiyahuye, kugira ngo tumugarukeho cyane. Hari undi mufana wa Rayon mfite hano ku murongo wa telefone, sinzi niba ndi bumuhamagare bigakunda. Ndashaka ko uyu muntu tumukomantaho cyane. Hari ibintu byinshi abanyarwanda bataramusobanukirwaho, kandi dufite amakuru menshi ko hari n'inzandiko asa nkaho yasize. Rero sinzi nimba bishoboka ko dushobora kumuhamagara, nimba ari budufate sinzi neza. Umufana wa Rayon Sport bamwita Dakim, umugabo w'ijambo. Sinzi nimba biri bushoboke. Nta kibazo wamushyiraho, ariko wenda ukimushakisha ku murongo, icyo naba nongeye kuri uyu mufana. Allo. Yes, allo. 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 Ndabona ku murongo wa telefone bigoranye kabisa kumufatisha. Reka nongere ngerageze turebe. Okay. Dakim, bimeze bite ma? Meze neza? Uravugana n'umusamariya? Uri kuvugana n'umusamariya? Urimo kuvugana n'umusamariya kuri telefone? Turi mu kiganiro. Turi mu kiganiro. Hari agaserivisi nari ngukeneho, sinzi nimba byashoboka.
twamaze kumenya amakuru ko hari umwe mu bafana ba Rayon Sport ushobora kuba wiyahuye, kandi ayo makuru ndatekereza ko nawe uri umwe mu bafana ba Rayon Sport. Sinzi nimba hari ubusobanuro waduhereza kuri we ukatubwira neza amakuru yiwe nyine uburyo n'icyabimuteye. Mu gake iyo nosiyo niyo nkeneye. Yego. Yego. Harya birakomeje. Noneho ndagira ngo umpereze ubusobanuro muri make. Se abareyo abasigaye mwasigaye gute? Biriya bintu mwabyifashemo gute? Ariko hagati aho ngaho kugira ngo tureke gutinda, hari umugore umwe nabonye, nimba ari umukobwa, wavuze ngo azongera kugaruka muri stade, ngo ntago azongera kugaruka muri stade yisiza amarangi. Bivuze ngo ntago ari ubwa mbere abivuze. Okay. Nayibonye profile, nayibonye. Asante cyane, urakoze cyane. Ariko namenye amakuru ko nawe urwaye. Oya. Aho ngaho ntabwo ari Rayon Sport, ntabwo ari yatumye urwara.
Okay, urakoze cyane ngaho reka tureke kugutinza wenda wari uri mu bindi kandi urakoze cyane. Boss, ndagira ngo ubashije kumva muri bimwe by'uriya mugabo. Hariho umugore umwe wisize amarange, hari ngo n'umuganga umwe wa Rayon Sport ushobora kuba yaritabye Imana ejo. Hari amakuru ufite ku byo wumvishije no mugabo aduhaye hano ku murongo wa telefone, sinzi nimba hari ibyo wavuga wenda wanyomozamo. Mbere na mbere turihanganisha umuryango wa Rayon Sport. Hari umuganga wayo wayivuriragaho wakoraga ubuganga, yari amaze igihe kinini, yaratabarutse. Turabihanganisha cyane kuko yari amaze igihe kinini kandi bafasha mu bintu byinshi cyane kuko yabanye na Rayon Sport rwose igihe kinini. Turihanganisha umuryango kandi n'abasigaye dukomeza n'abasigaye kugira ngo bakomeze bihangane, kandi ndabizi neza ko Rayon Sport ari umuryango mugari. Ndabizi neza ko hari ibikorwa byinshi biteganyijwe muri iki cyumweru cyangwa muri iyi minsi byo kuzagenda tumwibuka, tumuzirikana, tumuvugaho kuko uyu mugabo yari umuntu ukomeye cyane muri leta, yari inkingi, yari umuganga ubafasha mu bintu bigiye bitandukanye. Ikindi navugaho kuri Rayon Sport tutarayivaho, wenda nko kuri abo bafana bayo bayikurikirana buri munsi, ni uko Rayon Sport kuba yatsindwa na APR ntabwo ari ikosa. No muri iki cyumweru iraza gukina na El Hilal, barakinira kuri stade Amahoro, kandi Rayon Sport iraza gukina. Rwose ndifuza ko abafana ba Rayon Sport aho bari bose, abadukurikiye bazajya kuyishyigikira. Kuba yatsindwa na mukeba ntabwo ari ikibazo, ntabwo yacitse, ifite abakinnyi beza, ifite umutoza n'ubwo yasabye uruhushya yagiye hanze, yagiye gusura famiye mu Bufaransa kuko afite umuntu urwaye, yaragiye yisigiye assistant coach we. Ariko rwose abafana bajye kuyishyigikira, bayitera inkunga, bayibe inyuma kuko ni ibintu birangira biri. Icyo kintu nabivugaho. Abafana ba Rayon Sport turabihanganishije, sibyo? Siko bimeze cyane. Turagaruka rero ku gikombe cya Afurika. Igikombe cya Afurika rero kigeze ahantu haryoshye cyane. Igikombe cya Afurika imikino yaraye ibaye nijoro. Wenda twabanze kubwira abadukurikiye uko yaraye igenze. Senegal yakinaga na Misiri cyangwa Egypt. Sadio Mane yarahanganye na Mo Salah bakinanye muri Liverpool. Wari umukino mwiza, nubwo Senegal rwose kuva irushanwa rya, ariko ngo byari bimeze nabi cyane. Yari match igenda bakubanye, match yari irimo spectacle, nubwo Senegal kuva iyi tour yatangira Senegal iri hejuru ko mu bigaragara Senegal niyo kipe. Aya makipe yose ageze muri kimwe cya kabiri yari amakipe ari favorite yo gutwara igikombe, kuko yaba Misiri yari ifite Salah nk'intwaro yagenderagaho. Iyo Senegal yari ifite abakinnyi benshi, yari ifite Sadio Mane, ifite Sare, ifite Koulibaly, ifite Mendy mu izamu. Ni ikipe yari yuzuye kuko match urebye match nka Senegal ifite 60 yo gutsinda, nuza Egypt ifite nka 40. Rero uko match yaje gusozwa na Sadio Mane ku minota 78 w'umukino, igice cya kabiri kigitangira nyine ku minota 78 nibwo Sadio Mane yatsinze igitego ku ishoti yari riremereye cyane. Umuzamu wa Misiri ntabwo yamenye uko byagenze n'abadefenseri, bihita bihatike ikipe ya Senegal guhita igera ku mukino wa nyuma. Ariko Senegal icyo nayivuga, ariko ngo hari finale ku cyumweru. Hari finale ku cyumweru, naragira ku finale. Hari abakinnyi ba Senegal bari bafite amakarita y'umuhondo, uwayibonaga yari kuzasibe finale. Nk'ubu dufitemo kapitene wabo wakibiri inyuma cyane, inkingi ya mwamba bita Yaounde Koulibaly, yabonye ikarita y'umuhondo izamusibya kuri finale. Ariko
yagize ikibazo cy'imvune cyatumye n'ubundi atazagaragara kuri finale. Rero finale rwose izaba finale iryoha. Mbere finale Senegal ikimara kugerayo twari dutegereje indi match, iyo yabaye saa moya. Hari indi match yari itegerejwe cyane, yari guhuza Nigeria yaba Osimhen na Maroc yakiriye igikombe, yabaye saa 3. Yari match yari ifite abafana mbere na mbere kuko Maroc iri host, yari iri mu rugo Cameroon imbere y'abafana, stade yari yuzuye. Yari match yari ya equipe n'ubundi yari ipanze neza. Rwose yari match wabonaga ko yari irimo anje, ariko nuziri hejuru cyane Maroc kuko yari ifite abakinnyi bagendaga, kuko yari ifite Achraf Hakimi kuri kabiri, yari ifite Ibrahim Diaz wa Real, yari ifite Mazraoui wa Manchester United. Yari match rwose igenda kuko wabona na Amrabat na tutamwibagiwe. Rwose yari match igenda, ariko nuza Maroc yarushije byose Nigeria, nubwo Nigeria nayo yari ifite abo bacukwezi, yari ifite uramwataka wabo Osimhen, yari ifite Kevin Bassey wakinye neza cyane. Kevin Bassey ubundi iyo baza gutsinda niwe wari man of the match kuko yagize amatakre, yagize ama clean sheet, yagize amabloke, yakinye Kevin Bassey nubwo yagize ibyago bagasezererwa. Ariko rwose Maroc yagezeyo kuri finale nayo isezereye Algeria kuri penalty enye kuri eshatu, bituma ikomeza kuri penalty isanga yo Senegal. Ubwo ku cyumweru saa 3 dutegereje imwe muri iyo kipe izatwara igikombe cya Afurika cya 2025. Maroc izahura na Senegal kandi ku cyumweru ku isaha y'isa 3. Abantu bazihera ijisho, izi match zazicana hose kandi natwe turabateguza yuko uko bizaba birimo biragenda live tuzabibagezaho uko amakuru azaba ahagaze. Nibyo naba mbivuzeho. Kandi ikindi wenda navuga cyane entertainment nuko Davido yabetingiye Nigeria, akora akantu ka trending cyane. Yabetingiye Davido urabanze ukomeye mu Nigeria, yayibetingiye yashyizeho amadolari 50 arashya kuko yahise yasezerewe. Akona ko nakantu kandabonye ka trending cyane. Abantu rwose tubakangura kuzajya bakurikira Musamariya TV kuko tuzajya tubagezaho ibiganiro cy'imipira cyangwa cy'umupira w'amaguru buri munsi, tubabwira amakuru avugwa hanze y'u Rwanda, mu Rwanda. Rwose abantu turabakangura bajye badukurikira buri munsi kandi bajye bakora subscribe kuri iyi chaîne kuko ni chaîne izabazanira ibyamamare bigiye bitandukanye bivuga rwose ku mupira w'amaguru, volleyball, basket n'iyindi mikino igiye itandukanye. Hagati aho ngaho tutarasoza rero turaganira ku kiganiro turajya ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi rero nta kindi kintu, nta yandi makuru avugwa muri iki gitondo, nuko ikipe ya Chelsea yatsinzwe na Arsenal ibitego 3 kuri 2. Rwose yari match yo kugaragaza umutoza. Chelsea yirukanye muri uku kwezi kwa mbere, Chelsea yirukanyemo umutoza wayo, yirukanye Enzo Maresca, izana Liam Senior uri murayitoza. Yaramaje gutora iyi ni match ya kabiri kuko bakinaga Emirates batsinda 5. Twari tumutegereje na nimugoroba ngo turebe uburyo apanga abakinnyi, ariko Chelsea aho hagati yari ifite abakinnyi nyingi za mwambazi agaragaye kuri iyo match. Ndavuga Kaisedo yari afite amakarita 5, Korpama afite injury, na Gusto yari afite injury. Rwose yari ifite abakinnyi nk'inkingi za mwambe 5. Reece James kapiteni wabo umaze iminsi ubafasha cyane hagati nta wari urimo. Twabonye Chelsea nyine ikina umupira ariko idafite abamediateri nyine uyobora nka Kaisedo tuzi uruhare rwe nk'umumidfielder mwiza cyane, ukora ama interception, ukora ama bloque. Chelsea yaguye n'icyo kintu. Arsenal ifite abakinnyi beza cyane, yari ifite hagati Zubimendi, ifite Declan Rice, ifite Martin Odegaard kapiteni wabo. Arsenal yari ifite ibihe byiza rwose, iza kugira na chance. Uzamu wa Chelsea nenga cyane, wakoze amakosa mu mupira ibiri imiterekano rwose, ibitego nka 2 rwose byamuturutseho. Nkuko tubizi Arsenal kuri set pieces iragutsinda,
Arsenal niyo muri top 5 ku top 5 league ku mugabane w'Uburayi imaze kugira set pieces nyinshi mu gutsinda, ifite ama set pieces 26 umugabane w'Uburayi total all. So rero Arsenal ibonye umupira w'umuterekano iragutsinda, yukoze ikosa iragukosora. Rero Arsenal yakinye match nziza ko azaba match yo kwishyura muri uku kwa kabiri, ariko icyo navuga nuko Arsenal yikuguru kumwe kuri finale ko ibitego 3-2 twabonyemo abaki, twabonye umutoza wa Chelsea akora remplacement azanamo Garnacho atanga umusaruro atsindamo ibitego 2 kuko yinjemo ku nota hafi wa 58. Nyine urabona ko uriya mutoza nawe reka tumuhe igihe turebe ko hari icyo yakora, ariko imbere y'iyo match hari indi yari yabanje ya Manchester City yakinaga na Newcastle United muri Emirates Cup n'iki gikombe bakiniraga, City itsinda 2. Ariho twabonye n'umukinnyi wavuye muri Bournemouth Antonio Semenyo atsinda igitego, ubona ko City irimo iragenda igaruka, kandi koko kandi biragaragara no kuri uyu wa gatandatu tubibukijeho gatoya Manchester City ya kabiri iraza gukina n'ikipe ya Manchester United ya kane umukino w'ishyiraniro, kuko City iramutse utakaje Arsenal igatsinda igikombe kiba gitangiye kugenda. Rero rwose urabona ko muri Premier League ibintu byatangiye kugaragara rwose mu buryo byatangiye gucayuka abantu rwose, tubibutsa yuko kuri wa gatandatu City abakinnyi bayo bose yaragarutse, Renders yagarutse, ubwo abyumvikane neza ko Marmoush kubera Misiri yasezerewe ntari buze kugaruka, abantu turabibutsa rwose ibi bintu by'umupira bisigaye bizamo amariyalite menshi, amafakiti menshi, na Man yari ifite abakinnyi benshi bari mu gikombe cya Afurika baragaruka, rwose bari buze kugaruka, turaza kubona Man nziza kandi ifite spectacle kuko nayo yasinyishije yashyizeho umutoza kandi ubu ni uri murayitoza. Ikindi wenda navuga mu makuru ari ku mugabane w'Uburayi ni uko ikipe ya Real Madrid yatsinzwe n'agakipe ko mu cyiciro cya kabiri. Ibintu byababaje abantu benshi cyane, ntabwo twari tubyiteze, kuko ikipe ya Real Madrid yatsinzwe n'ako gakipe ibitego 3-2 ariko mu cyiciro cya kabiri. Iyo Real Madrid tubibutsa yuko yirukanye muri iki cyumweru umutoza Xabi Alonso, aho yari amajije gutsindwa finale ya Copa del Rey muri Saudi Arabia, niho bari bagiye gukinira mu buryo bwo gushakisha amafaranga. Ibintu byose bisigaye birimo amafaranga, bari bavuye muri Espagne bayijyana muri Arabia mu bana bo kugira ngo bajye guhigayo amafaranga. Barcelona yitsinda ibitego 3-2 ariko harimo amakosa y'umutoza mu buryo bw'imisimburize. Xabi Alonso biragaragara yuko ikipe yari imuremereye, kandi na dressing room byagaragaraga ko ifite ikibazo. So rero Real Madrid ifata icyemezo, baganira n'umuherwe Florentino Perez, baganira uburyo byagenda, bamuhereza amafaranga, aragenda bahita bashyiraho umusimbura rero waje gukora amakosa y'umugoroba. Real Madrid bayitsinda ibitego 3-2 byumvikana yuko yahise isezererwa muri Copa del Rey. Rero birumvikana yuko Real Madrid nk'ikipe ikomeye iri mu kangaratete ko kugira ngo irebe ko yabona undi mutoza, kuko ubu biravugwa yuko rwose dressing room ya Real Madrid ifite ikibazo, ariko Real Madrid nayo ikaba ifite ikibazo cy'uko abakinnyi benshi bafite imvune. Iyo turavuga Real Madrid itari ifite Trent kuri kabiri yaravunitse, turavuga iyo Bakamavinga bari bafite Nok, ni Real Madrid yari ifite yakinishije abana rwose bakiva mu kademi kabo, ariko rwose Florentino Perez mu bigaragara afite akazi kenshi ko gukora muri no minsi iri imbere. Twaba tuvuze kuko ayandi makuru nuko muri iyi weekend shampiyona y'Abongereza iraba yagarutse, Manchester City irabikina na Manchester City, ubwo ni London derby, kuko Manchester City irabikina na Man United kuri wa gatandatu saa 8:30. Abakinnyi bose ba Man baragarutse, City nayo imeze neza, irimo irukanga kuri course y'igikombe. Saa 10 za Chelsea zaba ziri mu kibuga ku cyumweru ari shampiyona. So rero abantu rwose muri weekend turaryohereshwe byinshi, harimo match ya Rayon Sport mu Rwanda, urumva ko ahantu hose ni rero ndibutsa abantu rwose kugira ngo bajye bakora subscribe kuri channel
Musamariya TV. Ibiganiro nk'ibi bizajya bibageraho buri munsi, tuzajya tubaha ama update uko ibintu byose bizajya bigenda. Murakoze cyane. Okay, urakoze cyane mutumirwa wacu, tuganirije neza cyane. Reka mvuge ngo ugire ibihe byiza, abakunzi b'Umusamariya, naho utaha.